Hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achiar tu sivel ruata Mizoram Lok Sabha bial in thana tarchak lo le vobik te puala in lama vot thak mek chu voina zo fel ani yang Mizoram Lok Sabha in than vot thak na tur polling station sangkhajan hi somsari paruk ruwa man ani Lok Sabha in than thok khana campaign in avor top atheng mek External Ministry chuan Israel le Iran boruak sang chho chu angai mo thu asoi Mizoram Lok Sabha bial in thanatana anol puin zirtomni khian vot thak anidona tarchak lo le vobik te puala anmani in luma vot thak kalpui mek chu voin hian zo fel vektum ani kumsomriat pangale achunglam le vobik te tana anmani in luma vot thak hi lunglei district April nilia tangkhan tranin bultan masaberan nia Kolosip district in dotin April ninga a antrana District Tamberin April niria tachanga tranin atran hunungber champhai district chuan zirtopni khan antrana voin hian zo fel tura ruwa man ani Election Department atanga thudon danin kum upa mani in luma vot thak deal hi sangkhajari somni pathuman oma vobik zinga in lama vot thak deal mi sathum pani anom boka anwai hian mi sangni za somni panga anni an deal na hi pomvek ania in lama vot thak te boy puitur hian mobile polling team somkwa pakua din ania anni hian in lama kalchilin vote an thak tirani Aizawl district mani in luma vot thak deal le phalsak an tambera tarchak lo mi zariat somni le vobik somnga pali anwain mi zariat somsari pali 10 April niriat le nisom inkar khan anmani in luma vote an thakani in lama vote thak tir hi Tun Mizoram Assembly in thanatanga bua saitan khania vote la atam theina atan le mitinin vote thak theina tu remchang an nei theina tura Election Commission of India in ruwa manna asiam thar ani Mizoram Lok Sabha in than vote thak tur polling station sangkhajan hi somsari paruk ruwa man ani polling station sangkhajan hi somsari paruk zinga hian thingtlanga polling station zasari somnga pakhat le khopuya polling station zanga somni panga oma polling station hi mun rang sangkhaja somruk paruka siamania cho rualin polling station pakhata vote nei mi zaruk somsari pakhat zel om ang ania ven himna uluk le zolakal puingai polling station som pali a oma critical polling station anti mai vote tlazat zazela somkua aya tam ania candidate pakhatin vote tla atanga zazela somsari panga aya tam ahmuna polling station panga aumboka lir theilu longna ke pangai polling station som pakhat le longleng mangchowa thlen theina polling station som panga aombokani mun pakhata polling station pakhat chau omna mun sangkhat somruk pakua aoma polling station pani omna mun somriat pasari polling station pathum omna mun sari le polling station pali omna mun thum aoma auxiliary polling station pali siam ania model polling station somni panga siam ani bokani voina tanga MPSC chairman puje siram thanga bang turanurna atana api sakai tur dan anrel chukal tlang puyan tum thu MZP huai tu ten ansoi MZP hian tun haya combined competitive exam buat saya mak pek then khat thai chele siam that om chungchanga MPSC chairman chu mo phurnala bang turin anlo phu toa bang tura hunan tiam zirtopni thenga alaban lo wangin hemini tlaya MZP General Headquarters Executive Committee Thutkhom man mo ko chuan thotan nia tanga MPSC chairman pisakal tur dan hi anrel tani thil fel lo omnia antarnan baka hian department engamosa ta nalak tur chungchanga fel hlel a omnual nin MZP chuan anpu bok ani Assam Rifles le Special Narcotics Police Station CID crime Aizawl tangrual chuan Inrin ni khan Aizawl khopui mun thuma heroin gram zathum somni panga chuang anman Assam Rifles thu chhoin soidanin heroin anman rual hian mi pathum rui hlozor le kai noya anman tela anmi man te hi JH Garden Felakum somni pathum chitaweng Aizawl ngosian khaya kum somni paruk champhai districta ngur khuale lalrem sangaral te kum som thum paruk ramhlun south Aizawl ten nia an rui hlo man hi cheng noi zan hi somni pasari hu ania Assam Rifles thu chua tarlan danin rui hlo le mi hring an man te hi Special Narcotics Police Station CID crime Aizawl kuta inrin ni ve khan dan anga bo zui turin lan ani
Mizoram pum huwa Presbyterian Kauran Pavalai Paul in to khom voi rukna zirtop nia tran is lungdar nga chu nizan khana triak in to khom thupui a chelai siam thatu ti chu Speaker Reverend C Zoram Moya Senior Executive Secretary in Pathian ni choma chonu e zan in khoma soya zirtop ni zana Synod Moderator Reverend R Vanlal nga kan thucha asoya in rini choma Revival Director Reverend R C Lang hak lianan thucha asoya chonua zai khom pui buat sai ania zana committee member Reverend R Lal nun tluangan thucha asoi boka in to khom chung hian in khoma piang in zai Paul an om thina Mizoram Synod khoir baka bialle ko sang Pavalai zai Paul te an zai thina ni rampum huap ko ran Pavalai Paul in to khom voi rukna pandala man hi atum khatna ani ko ran Pavalai Paul hi Synod Revival Department in IN Kol ani Mizoram Kauran Shuai to Committee MKHC ngen angin in rin nile nimin khan Lok Sabha in than puilo om tur pualin Kauran sanga chongchai na hun bik ruam manin Kauran mi te an chongchai MKHC in chongchai thu pui tura athan te chu in than tluang taka kalpui ni theinan le Mizoram in IO2 mi thatak athan chhuwa theinan ti te ramchunga sa khozel len na thatak aum zel theina atan le sa khopol sang te in ti boilova in rem taka anom zel theinan ti le India rama Christian te rong bolna nek chep na le har sadna siam zonga malakna te abo theinan ti te ani hei hi akaswani Aizawl ani kan maloka Lok Sabha in thana vote thak tura hian khwale tui vote nei zong te mani mo phurna ani ti ria vote thak theu turin kanin some Zoram ko siam rel tu te khang fal turin Mo pura sang le tu nei na ikuta a om Itan iram shuai tu ikuta Chanchinthar hi akaswani Aizawl atanga puanani Lok Sabha in than thokhana campaign e vor to patheng meka party sang shuai tu lok te chuan an candidate te tan thathem ngai takin vote an zong mekani BJP shuai tu le Prime Minister Narendra Modi chuan an party manifesto ni mina an tlang zar tak Sankal Patra chuan India mi pui vai bel cheza pali te du thu samram ataka thlen tir chu atumani ati he thui ni mina an party manifesto tlang zar nuwa Uttar Pradesh Pipiara Narmadapuram district awan tlang in khoma soya BJP manifesto chuan thalai te ma khuwa meichia te ma khuwa lo nei tu te ma khuwa le mire thei te ma khuwa thirani atia BJP sarkar chuan tuna askim kalpui zong te hi kumnga lo umle tura po achun zom zel donani ati Congress shuai tu Priyanka Gandhi Vadra chuan Rajasthan Zalora wan tlang in khoma Prime Minister Narendra Modi chuan mi puite ma khuwa angai tha fai vek thua soya BJP chuan hlem hlet na an do lova ep tulam an do berani ati Congress President Mallikarjun Kharge chuan BJP manifesto rin tlak ani lova kumsom kalta chung po khan mere theitan chhortlak a om lovani ati Congress Party shuai tu tho Supriya Srinei chuan Lok Sabha in thanatana BJP manifesto tlang zar chu dot chil khomani ati bok External Ministry chuan Israel e Iran boruak sang chho chu angai mo thu asoi External Ministry chuan Israel e Iran boruak chu angai ven reng thu soya heng muna India embassy te po in beng an chit reng thu asoi India chuan rampani te chu boruak sang chu beng niam turangenin boruak muan om siam apoi mo thu soya rampani te chu boruak sa tolkir san turin angenani nimin pathiani khan Iran chuan ballistic missile le cruise missile zatelin Israel akapani Israel sipai te chuan ramdang anmani ven puitu te ne na tangrualin Iran in boruak atanga anka na za somko pakwa chu lo thling taka an lo me mi man thu an soi Israel lo in puwa cha na chu fakin Israel Defense Force IDF thupuang tu Rear Admiral Daniel Hagari chuan kha in ve na khathil ro pui takani tia Iran in abei na lian tham an lo met mit thei chu IDF te thiam na sang takle an thurwal pui te thop na wangani ati in rinizan khan Iran chuan avoi khana tan Israel chu baya Islamic Republic chuan missile zathum rualin Iran atangin Israel chuan saya nimin jing lama te khan Israel chungzon chu ral thuam ri in arum vung ani Israel Indian Embassy chuan Israel India mi om te chu thamuang taka om turle tual chung thu nei tu ten himna tura dan an zam te chu zom thaturin acha
embassy chuan boruak a thlir reng thua soya Israel thu nei tu tenen po anin biak po reng thu an soi boka embassy chuan Israel a India mi cheng te po a thlamuanin angai ven reng bok ani hemi boruak thlir lok hian India chuan Iran le Israel a India mi om ta chu India embassy a inziak lu turin an lo hriat tir lok to ani India chuan Nepal ram hriselna le zirna chhomdolna atan Nepal ram district rang a man turin pol rang hena ambulance som thum panga le school bus som ruk paruk ape henglir thei cha bi te hinimin khan Nepal ram a India palai Navin Srivastava chuan a hlanani Chanchinthar puan ti to mai Chanchinthang pui Mizoram Lok Sabha bial in thana tar chak lo le vobik te puala in lama vot thak mek chu voina zo fel ani ang Mizorama Lok Sabha in than vot thak na tur polling station sangkha jan hi somsari parukruwa man ani Lok Sabha in than thok khatna campaign in vot to patheng mek External Ministry chuan Israel le Iran boruak sang chho chu angai mo thua soi chu ti jong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani